obi okuta ni boni bia dia mo waisa asete swete ento maame owani a owo onim se wo kan ho wo ye ne ba onye ne ba onim if say one otisum they say nipa ne na meka say we otisum obede se me ni bibia mo nti o nipa fakesi wo wiase omtisum ni sen honhom ete ne mu no eye mfi nso nti esumo twa ho asia esumu nso ana ope se honhom ne papa no epe han mu ena esum ne han twaka be ne wo muntem esum beko sumu han beko han na se okuta honhom fi esum honhom dia evidence otra enti se nipa no kuta honhom fi a na okonu den ne wo no ne atwa ne ho asia yesum and esum watumfo bia nso de oni ade papa oni adwen papa oyire ye bayfo no different no ye different okay baye different o na womo wo nya baye bosuma mo atan o womo mputa anybody unfi that's unclean spirit me spirit etini mu no ono na ese ye man baye yemfa unfi yemfa di we mfa man obi okuta hon konkro wo mana enyeye ento obi bem obi beye bosum bone bia honhom atini mu nya correct me ma said akose me kodi eduru right me ko pe beye eso wo man bia kawa no ne ade nyina wo bo wo ya na enko ma je what you say enko no enu na bosum na nkasa be kira me say me nkrofo na wodi machi no enti wo ye bibi mama enyeye oh my man me mamu nyina atnas ediba mystery TV so na mystery TV no eye bi a ya hyehyɛ sɛ ye pɛ sɛ ye fasa akwan we so edosu kɔ ewo sunsun mu niema to me bo ho a ya na ye kesere ne wo ya adwene mu ene edi so no ye betimi ate ase wo sa akwan pa we so eni nti ye ba ya na ya ba se ye ba bibie mu adwene mu ama enu mi ebi nyina esua bibi ewo sunsun mu ene timi aboa san se sunsun nka ya bra bo no ho a ya ne ya ye boko na sunsun ne se be kan ya pan so si amti ase ne enyo bi am na nkyere ya se akyere pa eno so ne ya ye basabasa ndi se adwumadi eba abeboa ama me ene wo yetimi ate ne ma bi ase wo sunsun mu na se kyena se ensenkyerene bi ada ho mpa na ya se fa bonkum a wo ho bonkum fanifa wo ho nifa eno nti ene ye de mystery TV no aba abusuafo sabre me kwa kotonkra me ba de aka bia no me de beto amoso oh my ma said me de kan ya trase na adwumadi we eye mystery of mysteries na kire se esumamu sempa ene ye de ba aba bebremu nene me Dr. Prophet Abednego and Asia Ewaha. I said, a muamonimono, or you be our rear, I was soon soon in him said, a dada and your mother near my so see any, a may ye, a may, it's a neck or no, and I'm the Doctor, Memoir Quaba. No, everybody didn't coupon, I didn't answer to for that was. Ebenezer Pempesoda, yes, money a jumao, that was what Amen. Amen. Yo, what's a boko? Most of 97. Yes, 97 year boko. And then, yes, Father, we thank you. Glory be to God, the Father, the Son, the Holy Ghost. Yes, Nyamabi ekosu yasia nipa enim na oyarene abio nyama bebre ekosu. Na ne asorode ni se ye be hwe ahohombone a etiti enipam ahohombone a etiti enipam so ahohombone ewo ho ni ame pese me de pem won no se aden ye betra ha ye din komo ye se honhom ye we na fe na de ye betra se aka se ahohombone eti nipam ahohombone de one na honhom kura dad. That's right. Ejapa ida wasi adina sutumfo nchiranka ndindara. Amen. Amen. Ye jana obo so na asase na nkasa kwa oye honhom. That's right.
na nyetene se honhom entumi ye adwuma a onyo bi nka ne ho nti honhom bɛyɛ adwuma a jesu onyo bi ɛka ne ho ansa na ne opeso ye no otumi aye ma adadi enti no gya Nyankopɔn no ɔno ankasa ɔyɛ honhom to so Nyankopɔn yɛ honhom na wo mo sɔre no won sɔre no honhom ne no kware mo enti no honhom yɛ ade a ɛwɔ hɔ na wɔka honhom a nyɛte ne sɛ yɛ wɔ honhom a ɛni honam ɛne ɛwɔ honam a ɛni honhom ɛna honhom nso no yɛ wɔ papa ɛne ɛwɔ bɔne na honhom papa ne honhom bɔne ne nyinaa Onyankopɔn na ɔbɔe na nia yehu ne nia yehu nyinaa ɔno bɔe ma ne ho nde ɔno na ade ne ye ne dia ɛna ne ɔpɛ na ɔde saa ade no ɛyɛ ne nhyase wo se honam a ɛni honhom yo ɛna honhom a ɛwɔ honam honhom a ɛni honam ɛni honam ɛhɔ no kyerɛ mu kakra ma no yo ɛyɛ abɔde a yɛn hu yɛnim ne yɛka ho asɛm nti saa na abɔde ate obi a wɔhwɛ yɛn ne bi no waka abɔde yɛn ti ase nti ka wo ba afɔm kakra ma yɛn yo asase no na onyame asɛm ne wo na asɛm no ne Onyankopɔn ne wo na asɛm no yɛ Onyankopɔn na asɛm no bɛdane honam amen nti ade bi a yehu biara efi honhom ansa na ɛba anikan so enti no sɛnea yehu akokɔ yɛde yɛn ne hu akokɔ saa na yɛwɔ akokɔ baako so a yɛmfa yɛn ne yɛ de ehu enti ansa na akokɔ a yɛmfa yɛn ne hu no betuma yɛ adwuma nde se wura akokɔ a yehu no mu okay just say deɛ ɔwɔ honhom mu no obetumi ayɛ adwuma a gye waba anisuo akokɔ a ɔnam hɔ no na yɛ adwuma na ɛte sɛn yo saa na ɛte kasa no ne asɛm no saa na ɛte amen ansa na akokɔ a yehu no ɔbɛyɛ adwuma no this wura akokɔ a yehu no mu no de akokɔ a yehu no ayɛ na adwuma enti no onipa a yehu no obeye adwuma jesu wura onipa a yehu no no de la ye adwuma nti ye onipa a yehu ene ye onipa a yehu that's all se endem che se e ya abodi Onyankopɔn ne boy nti saa na ati nti ye onipa a yehu no honhom a oni honam ene ye honam a oni honhom okay mbacho what ya say fe na eba enti no saa na ye wo honhom no papa wom ena honhom bɔne so ɛwɔ hɔ na wonyina yɛ honhom na honhom no nso no ɔbɛyɛ adwuma desi wanya honam na wawura mu de ayɛ adwuma no enti nipa bebere wɔ wiase a ona obɛhunu sɛ Kwasi Kwame yaw na nam hɔ no nso onim de kodi a atini mu a ɔde nam ena onim de kodi atini mu de ne yɛ adwuma enti e biribitimi mu am ede me ye na adwuma ena me beye adwuma bi nso a me so me kofa no ba beye so wo beye adwuma bi a wo nso timi kofa no ba e ma wo beye ma yes so no beye na adwuma this wa ba me so ba wo no de me aye ono ne a ope enti sa na me so me pese me nye biribi a this me so me kofa no ja wo kofa no ba no nso aba wo mu yes ansa na wo de na wo hwe no watimi aya ma amen me na me de ne ye right se me hia na so mbeye no mbesin konkran ya owo no ba wo na pese oba onkoto de won kran ma wa ono ba be fro na ono ba ko frɛ no na wasoma no a oti ase but say tira me bisa say so ba hye wo mu a ade na wo pɛ no obetimi agyina so aya ma wa na ne America no nti ase honhom no be ye pa ni biribi honhom no be ye ni biribi ara
Right. Ono ba ene bibia jese waba honam so. Na hona wade honam na aye ne ono pe. Enti sa na honam no so be ye bibia ra. Ono so kofa honhom no. Na odo so de aye ne ono honam no so pe. They just say the old pen or Baba Yama. Until comfort person or come so they can go fresh man. The suman na banis. No, they are nejuma. Sana yes, you go free and the no near dinner abay and so near the nejuma. And to be so boo abrutere, she say, me per se, obi in ye obi hunton wa brutere, and na be see wa brutere. She say, me mean to be called. They just say, me go fan. No, be rame. Na ma ye na masuma no akọ abruchiro and the contemporary tem no akoye no aba I no so persist say me nko bompai mo bia ono so ba no be ka chem say mesi biribi enti wukọ okay enti say me nko anikan so na ono no okọ o de wo be ko na anikan so and ono nso akọ su onye tsaduma bi to nim ho hwe o say am fam amen amen enti ye honhom a ewo honam ene wo honam a eni honhom what you say abusafo bi mi wuramu ha na so mi wuramu ha no wapie na so ya da ya ye beti ase yo enti no we no bebre wonim that's right ena bebre ko practice a be bodam ewu because wa honhom ko a wo ko friend ko a wonim say today na me to be ba wa ena onim bebre so prefer woni je hu se me so bebe se me nye spiritual me so bebe se me nye sofo bebe se me nye se into ba ko fa bia last week no abodam wo say sunsun ena sunsun so onim no enti ba che se ye o papa nye o bone fe ni ena wo hu de kode onim de kode wo fe na opeso nkoye into koye a se ayi na nkasa bone na nkasa pejuma ide do nya into so pe honhom a obeba ante ba no mante kunkuru no so omba unchen ena unya no akọ friend uni no uko hu no na wa ba unchen dia na ebinum so adwen se sunsum ni nyina ye pe de bia ye na ye pe bone ni akobisa won bone no na ya man eno se na obekire entere me kire se net topic ni here ahonhom bone a etiti enipa right ndi ahonhom bone no wo ho ana eni ho eni de wo ke de wo me na me kire wo se wo ho niame hu niama te na me di ho dance te me kire wo ahonhom bone a etiti enipa enti onipa na nkasa ona mo nkura no onim honhom a eti ono ne mu enti uso ko pe honhom a ni oti mu na nkasa pa adwuma ye enti odo be ya no mfa ye odo be ye pa so no pa adwuma ye ena ono nkasa so na eti mu ena wo ye ne dia yes na uso pe honhom a okonya wa fa bi nse na odo be ko bone wo wo de da na se bia onipa no ho no nso no onim se owo yo se tira me kire wo no what you say enu mo se adwuma nti onti ase yes obisa but onti ase uti ase anka obisa sa what you say enti no bebere akofa honhom bi akoye bniama bi a adane wo ohaw adane wo haw nankasa uso pe honhom already no unam no honhom bi wo mo de da ena osa akopɛ foforo osa akopɛ foforo odie ena odie no so de wo mu twa so ye bone de da enti nia o pese fufu ba ko na kofa no be ye ma we ne de wo ye kra de da enti ne che se okumu ase what you say yes I say wo yere na o san so kopɛ yere no ha na ni baje ho eni ye enti no say do ba twekura aha no twekura hwan ne bebre wo a ko sa na enti to honhom bia wo yere enti no wo ni mo yere no what you say so na mo honhom fiu say on papa wo ni o so kopɛ honhom foforo that so wo yere o san kopɛ oba foforo enti sa nia ono ti ni bo befu obetwekura enti efede nia oye ma anodo ye na wo se wani nje ho nto kofa foforo efe obesai okura afi na mati sai ye na se eche se wo meti umu de wo ye adwuma
wo se me se me hu ne mfa so wo ko pe foforo na wo ko pe foforo wo de ne san ba no ono aba abeto me na entino obema se ntokwa ne ntokwa besi ntokwa si asunu mienu kwa na na ebre asase na ebre nti woni asase no oni dan no dia honhom mienu no betra mo obo hu se biribu owi ase na wasako fa wo yaka wasako ji suma wo yaka wasako ji o enti no baako e ho no ukoje baako ntokwa si wasako ji foforo me kopetu mi we na wonso no wotwekora entu koje ahunhun bebere koje tumi bebere sa ni pa o ba be de wo de na how na ko fato o how say o be border mo jimi aye basa enti na ade yo ade no mienu no kura ba ko na nkasa otwekora wakofo ba ko aka ho enti oyire mo ya mienu na nkasa wo enti won say mema tumi enikai so mema wo yire mienu so no okomde o yire miensa so okomde they do be chop money enso obi anu aduamba no wenim se we ba no wenim se we ba mo enti no saa ne one ne wo ho no we mbu no uzo ko fa foforo otwen ntokwesio nti ne yesese wo ye no ni di kan ne yese oye no onye wakofa we ba we so se we wo on ma ne ye enti unye yida ohun nto enti be o se ade ne we no wonye aduma no nko anase de se na open wonye dia ese ko fa foforo ba na ne guso bre no enti nko wakodi nsini wakoma na wakodi entro sumai akoro bebre wonyina abekra wo wonyina so ye adwembone mbone that's right ena hohumbone so na etiwum ena umu na nkasa no wo mo ba nso nyina nso nye papa enti wo do ba be den na wo gusuku na wo nti wo ho ase no obi amma ne yonko se wenye no nkasa no no aye enti se wenye no nkasa no no aye dia se wakofa na ba ndie bosumso a ese otuaka enti wo adwuma ebese ya na nse na honhom be se du miensa anan enum ena etiwmu a bosum bia otuaka ma wo mu nyina enti abrabo be na obebo owias abrabo no betofo na bayemro di odi kan na otiri mu no onim se obitini mu anase ya na onim senti na aba se menkyere mu enti se ya me wo kai se me pe se me hu se sunsun bitini mu a den na me deso na wo ade odbe senti na me busa senti na me kyere wo na wasore ahwehwe na wo hwehwe obbe hu ubumu aye bebi o bisa ebe ma okay enti yanya onwa 18 yen no obia betimi akohwehwe sunsun atini mu ana na se okoba ebi ansa na yatimi ayi a kire na wo enam kyese wo wade a yedi hu mini bibi yedi enti na wo ti se ye wo denti no si hospital so yare an wa hospital na hefu de hospital ya doctor for nti won mu dade wo ye dem ho won on ye ya de ho adwuma enti won mu dade doctor for nia wo ye no wo ye wo mu den wo mu adwuma that's right ento yare enye na be hospital na wo betu asa ho yare anka wo bu hospital wo betu ma ye wo ho ade eduro a ade na wo bu hospital kai bi hospital na doctor for so nyese hospital keke wo ye de nkrofo atoko wo mu adwuma yes na wo ade ayeye enye wo adwuma wo se wo be den ho this on na hospital na doctor na atwhwe no akire wo se na make say obi a wo hwen no ebi a de mi bi say ya no ada na adwini mu enti na yese wa kire no enti na mo bre no enti na won so akire ma mewu se enye wo ankasa wo de wo ho na obi hu na emo oji se utu anamo o yare a wo na obekọ hospital enti na yesi hospital ye dan na wo mo ye adwuma wo mo ne ye doctors on ye doctors on ye won adwuma enti wo mo na wo mo hu wo yare that's right also ti fi se wo be ye hu wo be do asa wo yare wo nim dia wo de be hu why your operation da you operation wo panic tintin tietia enye wo adwuma enti se mji obi adwuma mfa nto ho so ne Kaiser de won fama Kaiser ne yo nyame de won fama Onyankopon
What you say? Na ade a mesa hwe ni say abrofo na wonyin na wo hwe wo ye they developing more knowledge wo hwe nyansa wo adwene wo ye nyansa fomo na wonyin na wo nya nyansa mo na bibifo de na ye nyin na ye ejime adentia sadi we ye nim sadi we ye kusukan ye nim nti na wo se jimi nso bata kwada kuma yes na so tietia no na onyia wo hwe nyansa no watwe no afiri hu sadi we enye krono nye owo nye we ye boni enye they say oh na yen nwa nka hwe nkyere nwa nkyere ye they no want to say it ento benyin ento obi opanyin no wajimi odififa odifi nkwala ase ento broni nso enyi na oyo nyansani a odififa odifi nkwala ase ya deso abusuafo asam no mobi entie ne yie o na oyiyi biba eya na me mafase na nso oya no de aba bisi ho e kire se niema bi wo ho a ya tutu na jeje mu a esese ye hwe na ye keka esi ani enti se no ukọ ani mu a ehe ne ye nkọ yo ose enam nimdie a ye nim nti se we eye boni na boni ne kura mfaso ben na ebe ba ma boni onyame boy ne kura mfaso ben ade na ye boni mfaso ben na wo ebe yama se mero da ku bombo so asase bo ade nyina sa boni ne ka o se di wa ye nyina so there be interest on nim no bisame what you say se be busaba o se nia ogbo ni nyina me na me bo esum me na me bo han na me bo boni enti boni ka abode ne ho right enti hu faso ben enti onyankopon boy ye nhwe ena onyankopon bo ade nya wie no so hui ndo hu se we eye boni enti boni no o hui ena o kai se eye and a yen is the stamp of God to prove everything that God have created is good. Hey, a year born in Zukrana, a year. That's what Bomani who only no dear. Now, yen tears here, yen share dear. Certainly, me pimp or who said it. And before near I saw for baby, Bimuso follow near mystery. But I can say, more international. Right. Say more international. Say, you can brofo. Now, can for the whole world. They must understand because when more you can treat your community, the Africa for no crisis. Say, okay, say, okay, so be sorry to Anamu, so be there. You see what? And Tebedu Baba Nyabutre act on Boise. I am more international. Okay. Was a co internet, there's a American Brofonenko all over the world. Now Obian TV. Now, woman, I am profitable now. Woman, to me, fast was. Now, because I said, I can't anchor. Because, oh, so for the okay, on the only moon fast. Upon baby, no, she will know that's so bad. No one said the uncle ya no in the Niabreno. He jealousy for nothing. Yes. Instead, a wise man will what hear and will increase knowledge. But the fools despise counsel. Because therefore, as some walk in a togu, which a demo, and now body until before you know Jimmy. Right. Now, see, now, Brofoli only know Yansa. Say, no, watch the mommy. Baby a sebe ye jimi ye wo baby nipa no so nyansa e wo enti ye ya sebe ye jimi ye na eto aso okwa be na be fa so a ye beti enyo kwa de kura hu de kude ye ye obe de hu kwa no what you say enti say be na ye nye o se hunam no the lamp of the body is the eye hunam no ne kania ani neni hunam no ne kania ani nani na se woni ye kroji dia hunam duani na ye hai woni ye kroji a what you say yes
when ye crojia, and the honam in a high. You won't say, Papa, nobody be a yes, sir, won't just say. Amen. And near now, all kind of you. And if my uncle who and in fast walk, you won't say, Obis of Bemo, and need a home. Right. Need now walk open. Who did out? Home now walk open and need a home. Yes. And the Obis of the Habai because so when this one. Who will be down? In the idea of then local summer, or confirm as a bonnet or how class are to or confirm fufu as a becani. I'm a day and I say, Antino Hunamuno Kanya, any nani. Okay. Nasa wenino aya kurujia. Uhunam biari na aya hai. Na se hunhumwa eti wumunu eye hunhumbonia. Uhunam nyina aye dadi esum. Anti yewo nipa hunhumboni eti womu. Na hunhumboni ti ni munu. Onu we hun onimu. Ansa na ona ne befa yonko. Anti yewo nipa womom wani aye ni womom ye ani aye ni boni. Aye hunhumboni a eti womu a wode wo no no. Ye wiser. Ye nyansafo. Hu ade. Yes. Ena wo mame emma 3-4 mu ye 5-3-4-2 fakese no ewo saa hunhumboni no ewo mu. Enti wo na wo hu se unuani but on wo hu se wo ye ne tamfo. Ne enti wo ye ne tamfo no oni hunhumboni ni bi wo mu. Enti wo ni ani enti wo so oni ani a oni hunhum. Ndi wo ni ani a ono de no nani no eye dade ani boni. Teni boni ye hunhumboni aye teni pam. Enti mra Ghana ko fa no boy na on ne nanten omo okuta ni boni. Ena wo mo ni boni no omo wo nyansa bi se won wo hu wote. Enti wo hu pe wo nim se onye ni nua onye na damfo. Enti wo pese onene fa yonko a owe ni nti no ofiefu ani obi otan wo owe ni boni no onene ba koye baako. Na de wo ahye ne nsa. And two now so girlfriend or yerini or person in the trance. And so no only say unye papa. Unye papa ni say can. Yes. And I did your oil mobia only the young farm because at the papa be soon nini more obeyama. And don't know thing na mako for better for worse in na onim so be kumo. Or be proud or be sale. If you say ni boni na etini buy say obewia we kum ne was say. Na hwe nipa dodo a omwo aniboni hunhumboni a atilipam enti mra a woni ne ba fi se wo nante oni ne ko fa yonko no na ono wa hu onimu udachi wo sebre what you say obi okuta aniboni bia dia mo wiser asete swete enti o mame owani a owo pe onim se wo kan ho wo ye ne ba onye ne ba onim. If you say one, Otisumu. They say Nipani Namika say way Otisumu obey them. More until you nipa fakesi wo we say Omtisumu. Omtisumu is saying, whom I tell the moon, that's right. Unfin soon into a sumo janhosia. A sumo's one open. Say whom papa no epehaimu. Yes. And a sumni high chakaben omunte. Esumbeko sumu beko haim na se okuta hunhunfi esum hunhum dia evidence otra enti se nipa no kuta hunhunfi a na okonu den ne won ho ne atwa ne ho sia yesum enti esum watumfo na esum watumfo bia nso de oni ade papa oni adwem papa oyire ye baifo a baifo no different no beye ye different. Okay. Beye different. O na woman wo nya beye bosuma mo atan o woman puta anybody unfi that's unclean spirit. Me spirit etini mu no. Ono na ese ye man beye.
yemfa onfi yemfa di we mfa man Yes. obi okuta hon konkron wo mana enye enti obi bam mo obi beye bosum bone bia honhom atini mu nya correct me ma said akose me kodi eduru Right. me ko pe beye eso wo man bia kawa no ne ade nyina wo bo wo ya na enko ma je what you say How they did that? enko no enu na bosum na nkasa be kira me say me nkrofo na wo di machi no enti wo ye bibi mama enye Nature say, home finu who say home, be or ye, high ediwachi. enti haino oida haino ye da be sumni ye da be wura haino What do you mean? ma je what you say Yes. enti se eye honhom bone na anka manya de dada if say honhom bone what's it a best of the same feathers fly together Yes. bosum na nka say ye ma wa enye ni say na di wa chintia me na me force on say wo ma me be ye no And that you do a chin and so one person will be free or on the other side. no say me ndi be ho me you be dia That's right. enti nia me honam we nia eye ne dia no so hwe say ne honam won say no mystery Yeah. me you be dia what you say To another enti ni ba bia me ko bia me onipa honam ena makọ pese be pebeye esum mbone ena me wura honam no ni wura ene honhom no I will do a chin. enti no ono ne awode ma honam bia no wasay no because me ndi me ho Yes. what you say enti achi na oda ne ho di na wo mo na ehun no ena mo bo mi amane ese ne edi wachi ni nti aye yade ma wa enye ye na me so be force won say won ye ena won so won tumi ye ne enye Yes, one kind of bread. eso mo bo mamane Hey. na wo kire me ni odi machi na me nko hwehwe ni odi machi ena me ni okubi ko hwehwe nso wo ifa kopu say na nkasa fe ni oba beda no na say dey na wo ho na di dada no so wo mama chi ya also no person me hu ni amabi enti se manko hu asum na me de hu han So, another member who said, near many of you, ni no so yeah, that term sa pepepe ena mako hu ena mate na me di hu adanse say ye onipa bebiri wo wiase a they possess an evil spirit from their infancy womo tehura be akaya omo destiny what you say enkrabia no ena be ma wa ye wo dade o shebre o krabia na kire wo shebre Yes. enti no honhom na ewo mu no ena be kire dwuma a esese wo ye Hey. Enti, say no dear. Wohu uyura. And the uyura nso ehu say owo mu, owo ni mu. Enti afi ama enti ase na aye adwuma. efe se menjai nya me ye nyina na me enti me hwase na me mpa me hwachi na me soranda me fa me hu nyina ye de ema no na ne ono pe no omfa me enye anse na me hu atobe enti onu kire me ade se me ye na ma ya obema me hu atobe The son and nature say wo kura no ase wo ya so de. sana wiase eti abode nyina eti enti ye woni pa bebiri wo ho 99.9% obo ho so nipa ba honhom ati ni mu eye honhom fi ena Matthew 10:1 Yesu Kristo ofre esuafo o ma wo mu honhom bia o de wodi be honhom bone efe wodi be di honhom bone honhom fi honhom basabasa ne so to me Said to me, oh, enti do honhom bone no ono so ewo wura enti no ansa na wo betuma control honhom bone no jese wo ania essence a honhom bone no na oni honhom wo a wo ya honhom fi wo ka je honhom fi wo kuta honhom bone wo ka je obi okuta honhom bone se onko oba ya ode
aha ebi okokura no ko no we dey nse enti na sofo bebiri wo hu na waka because on yes sofo ise ni awo keken oni bi onuko onim se honhombo na ati ni mu ye wa sofo bebiri honhombo na ati ni mu as of man prophetess prophet in the pastors teachers evangelists na bongo ati ni mu the myra we call it the myra the just no say about film wow antino sa wo mu ahonhombo ni ati wo mu no wo mu na enya dade honhomfia wo di mawo se te se obi ahonhombo ni eye nya ne krabia enti ne shebre no fie ebusua akondwa fie ebusua bosom fie ebusua beye onu a okuta honhombo ni no wo hwe a onu na wo de saade ni ye den ema no enti so obi beye obaifo no na honhommo ati ni mu nye papa no obi o ye honhom papa no wo de beye ni mana beye na nkasa ntumi ngura no because a whole I occupied it down. Dining obiti for the down. Yeah, then I do be back. Aha, and the way no on Makwa, I know, and Makwa says so many years, Amra. And the yen and your cocoa is sumuno, your petumia or day. Already soon the yen say high in way, and the afraid to a sumuna soon in Yakwa and Bone. If say a what I am obiti or the down. Anti baby a hon enye ma anase ni oti honi ye ni awode ne bana ntokwankwa na ebisi wo enti wo so nipa oye dan ndo nipa ye atiasefo kra atiasefo the spirit beings house anti baby nipa na bere okofa gad bi ameka se gad no honhombo ne etini mu enti honhombo ne etini mu no woman ne beye boso mamu atani ade on feeling na onu na wo person won fama and this onu so na nije nwa na opeska wodi amana na waje wo contract ona to so oye obekumu obebrao ona to so okuru obekumu obebrao ona hu se o maame obekumu obebrao because o maame ankasa hu se wo ye jimi for bi. Yes, who ni ku ni mu. Se wo ni ku ni mu, o ma wadwuma onye nti. Obepra. Ena onka ne ho nso a obesel. Se prade de adwuma ye de ma wa wanye. Obepra. Ena say ye ne de wo onka ne ho nti obesel. Onka ne ho de obesel. Na obepra no se adwuma odi ma wa onye. I say wa wo ba na o so ba no koto ade we no nkwa. Ombra no. So be mo komo ade no. Obe ma ne ho a kire no. Obe ha na no ni pra no. But the sign edu critical they are not person say wa because onka ne ho dia na wo nya na obe say no no so be say. Because you are oni ade papa biara. And you nipa man mofra ye wu woman eye natural. Okay. Natural no enye fe na okwakoji be ye koji tumi o wo de down. Into obiara ye wu no bia no. Me say tie enen wo friend one nipa honhombo ne ti wo mu eye natural. If so na me bo that papa and obo bone obo sum no bo han. Enti obiara ya wo ni bia wa mfa papa namba o de bone neba eno no nkrabia yes and don krabia no ba wia ansa na fe be ma wo shabre wo be kire oni eso ye enti wo say na me business me kwa buru kire me ton nema adwuma bia ni wa me ye until say wo be kire me no ansa na me so me hu me pani me dia eno no kire me shabre. Hey, one me onto me worry me. First, near SI and the time class me for guess me trimpla. And they say a buffo. But yes. And Talibu Hamish a crumpet.
abrabo bi ho me bo a ompe me so menim na nu so da me ye nti me de na me nyesika me de na me ho ato baby a me ko bia so me ta ko mankasa fi me da ho ne me hu se me ko asori a na han wiase suru na han na me ho me ni agisa da me ko bo so se dro so pa na sum ka bi ma ye basa me da ho no be fa me ko hu mankasa me hu enti adichi na kwase dia me ni enti me nyeska ni enti me ni sane se ansana fa obeda ni nyina adichi na me twe me ho no me ho askara nkasa ba fase so me na me ko peska me na me ko ye adwuma ko pe so o twe ho fi niema a obeni fo mu no sikana nkasa ba denti o tumi ko ka chiro bi besim ko ma se mesinska to credit man fan ye we man wo me ko me mfra wo se me nkasa obi mbo mo so obi nya me hwe nso father me se me peka o se ka nti be judge man na makwa America oh awano so de nya botre o se me nya botre kusi da be me ko ya so re me pon me transe anante eja kwa ho a e se ka se na busu fie ba mu e fa na be se me na nkasa na ko pepa and na se me hu se not by power not by might anya ma ho de nya ni me tumi ni me nyansa e se me yes kan pese me yes but obo se no be jana me nchen na no me ya de bi nam so eja ade we no se na woni se tama to na me ho ade ni wodi wachi nti o de wa dwen e kwa chiri no se o ti woni na akura me ho bishop just baby a me fe bia o hu me yes enti na they say no then na me kwa koye then na obey nso a o na odi pay what se si me se me pese me start dream pe ja gege da kru me to so I'm sure of odin there then obedience then o if be na me so na just say onya hu na oti we na anya wo na ubo beye bibia o ono no bobe ya ma ade bi ofa bia this will be san ono bobe yo bibia ma o za finance ase na eba wo ho se na ete se wutimi hu ni owo mu very good eye na pedia ni aka you have to submit yourself to God, right, and resist the devil and he shall flee from you. Fa hu se onyankopon tu winas enti se wonu so nyame na ewo wo so fa hu se na se onu ankasa na ebe bibia na obe de hu so na and if so no wonu se for several years abe abofra no wo mo try se wo me kata so wo try se wo me how me enti me so me nya hu how na me de me kasa anko esumu right esumu no say me ko pe bambo ma baby a me konso enye haim because me mbu asofo no na kasa ne problem so no kra na me tumi hu so for problem kase kra se me enti be ne ko sofo no wono oso ade o je da yi wo de na kare o sofo na kasa ne how kra ne ade kra me ne ko sofo no but me say magicians o tumi yi tofi o tumi chamu o tumi ebiribia se na bebiri kra so ye tre kasa atro no sofo tumi ye hwe dia therefore me de ma se me no o be dey am and na baby a me ko nso na honso no ni papa no ompe and do bahana me ya de no ma okwo boso no ye adwuma because ye you tumi be season yes and at the same time so media no on san ye on boa and hina na bebere say wa wo do hu na bebere to se medon metan and it say 99% e wo wiase a wo mkuta honhom bone a and then I say oh, you're very careful yes what I say and you know umame kura say honhom ati umame one honhom a ati um 2 3 unuanum senia wote wo busuemu usofu umalam bi uso edin pa me ko ho
And no tell me, Yama, say, young coffee genie. Also, they be sending a meeting and send me a genie. And then it is or come a genie. And to me, Kaya, then Obaka, do 5,000 something. What if I could not come? What bread on 9? I didn't my year. And to be good so last one, I said, me da Panamus will be the next mission. Now, the Ossie. Nipa ti oriam that's a social officer home man am say o se member enti na me so na frame and am ba no o che me nyama bia no ah na only gene no rohani woka rohani ya motia me ni motia me hu rohani gene ni ade nyina enti no ye o ya de ni wie pe na o se na me soja tibi ko boa ade ano na me soja no se mewe machiro makachiro enti me ko na so fa ya ko o se soja me soja na o gina jane so o free me so eno o gina jane so pe na o fa jane twu pe na me ni so ti e chi na me na manam ne ba se he papa gine ni ba ko e no e fe me hu se ba bi a o ye o mpai no abofo fisu o ba wo mo fisu ade ene me ah na o ye den hu se me wa abofo also so who buy say me ma power na me go so ye na unkrofo ni buafu de ah me unkrofo na me bre no o ti o wo hu me unkrofo e na me bre no eso me nim se me obi kofo se wo mu na be kire me e fe o meyi no na baby a me wo e wo realms of the spirit no madam na me ji so ye madam wo ho de na onukra on come watchman. Hey, Majo, who was it? Yamabias? Safi na we in here, Manam to me ko a me ko ho a me ko ko pe manam abosumu ne niama menam wo moso. Me baby a me wo ene me nkrofo owo ewo mu no. Manam no on bay me watchman. Sansun so ye da hotel. Nti wo de toto ho a o me watch. Unti ase na unti ase. Let us hear ba. Mo baby a me nkrofo no wo. Yes. Me ni pedue nyeye ne dia no. Baby o de me wo no. Wo me gina bia no. Right. Watch my baby a me wo no. Right. Me watch my manam na me ko ne ho no. On by me watch my manam na abosofo tumi na menim se wo mo ho ye den o mo tumi e wa de no. One bang baby, I may want to me watch mine. And one way for. One year may not send Tiaso. So only a kitten. Until a bishop will do I know where mystery. You were doing great. This is a great enough, baby, a widget. Malam no crano. Oh, yeah. Nine, malam. Manam ni jini ni tumi rohani no freya offer jam ni ade oye nyina wo mu nyina no wo mban baby a me watchman baby a me wo me pani ni wo a me wo me fie baby a me wo wo honhom manam ni tumi nya hode ni nyina ni Quran no yusu ni o kire me no what you said ade na wo ye wo kasa ye ka ade ne ba ni tumi wo nyina no ondu baby a me wo no me watchman wo get ano. And do I never ramage? Oh, to make but a nickel so they are able to say, hey, man, we should have go. And this is saying, and so whom at the womb, whom at two mammy, whom I tell papa, whom I tell whom, who overtold were Bushin, if you say what you say, Musu and Fifem, or how and Fifum, ye won't if I there at two. Say Jampendru, and the minimum commercial a radiachi quite a radio soto or young one dear a moony shabia. What I say? Antino a bushena obertomuno, and yawo and alcohol, sir, a sebreno and crabian. Right. Oh, I know the buy. With the free soon buy. And to be a yaba woony piano, uba, yama honam, near my home. Yeah. What I say, yes. And only Yama will see you, Yama will be. And the Bible knows it. I'll take care of your food. We'll be at any home.
ene wo puma ni nyina ye kasa kasa nso wo entiase nti obia aye se utu kwa ko baabi wo be fa nsuo kakra afa aduane kakra enti nsuo ne ye ho aduane ne ye ho na nti obia oba wiase bia ye ba wu no ukuta nsuo kakra aduane kakra nti ye ma ho ye ma ho na oba won ba kire wo shebre wajuma oba be that is your destiny na in fact wano abrante bi no ye ade bi na meso me ko ye bi o ye forget na you school na the girl be my ya every charm every power every incantation ye konsuno ye friends na also be ye friends na also penkoso ase ntinkoso ninska ne me ya bo friends na mejimis ha anti ma ya chamia enye adeso na meso mekuma pepa de mani abre me ye efe ni ame mpani bomu no na enuba na de me pre no emma ante no achina efe tema me start be ewura mu na efe eni no eguso na menti ase ansa na efe de dakuru me da hwa peda me mu se masori ababa na gen na me hwehwe no fi me mo flashes no se me hwehwe ni sin na apro ni sin na ye owose osiro ya no na me fa hanu owose die antinem se no nya wahe ansa na ontumi nkasa afa ena adechi ansa na fede me sam ewura mu ena fede ye kom ntimi koshia no efe ye bonkomo ye akosunsumu ansa no se fede meka no kwara akira tamo amenene eti me se me panyina onim papa se na me kuta dibia ne de en median asia o kopero de ono we hu me se na onim me ana ejuma mabaye daachi awie biri na ono hu wo mra ye 4-5 years nkwadas enti na me cho se ni amahu ni amate na me di kwadanse that is it ye mo frase 4-5 years no ye no na start eni ewie say no ye nsuo ba yes enti nsuo ba ne huntumi a eni ahone e wo but one kada eno no so anjere me so finsuom enti chama me ye ame chama ne nyina de konsuom ono no finsuom na me say ni nsuo kwakwa odi kogu anu asese de na ye pie gu nche ono finsuom ye nsuo ba that's right and one thing on to me control me if so who say me dey any stronger sin they do it so very good and obabia pe nkwasafo ni say obabia pe obema obetu control they obeka chi obi a obeka bia obeye enti no hwe no obema so kofa no eche se ekotwe mprakra nkahwe okoye boni bi kra ontume nkasa sa ena emma wo tumi wo pen enti no okoba bia no adida obetu anajo kode okra no eso ede odida no ko no aba na ode wo ye nia ono epe enti no ye wie nam si enti sana oti no so sana metinti na ontumi ndan ho di na we fe na we hu se nia ohuin no medi ye adwuma ayeho enem se Ewurade Nyankopon ansa na fe mebi sa media no so eyesanya bi aseti no so de yinimo hintanya safo oba na kokope no onu we hu dida onimu se menimu hwe menti ase waja se na ebi a mehu se tese bon so gwan kasa na ntwa bejira menche na jata bejira menche ene fe me obi aba wo so pese hu
no say yenko na yeko no say kase obohu obi na nipa gina ho ni ti eja o say kase enti ade no na menti ase ena me ko ba bia nso a obi anso hu na wa kire me ti afi wona do otinenam se be ya wo beti ase mo kopum sa honhom na nkasa kire but wo kire kwa no wo ntumi nko na nchen kopum se tam soin no ase na media na nkasa bai na satam no obebla na mble na wo hu a da wo koi se no wo do ko sum ni ho ene sum sin to bebla kopum awia na mble ento be jimi a onyi na o ye den wo no jimi oh Lord have mercy upon me enti yewo ahohumboni a etiti nipa natural ni awonya no beye bosumo dwama efi kankan ni ade eye bonus ene mo fa na wa ya mo enti yewo nipa yawo no nokuta esu e character eye an evil spirit the spirit a edinachi ni evil and evil no one na one yonko what is a gain ni manwa no waji because honhum atini mu no honhum body honhum fi unclean spirit enti wo ka zo wonko ye gay a na wa take say woni diem woni diem mo wa ka sem no woni diem enti no kunsu papa mo akayo adwama efi beye ni nan woni diem enti eniu diem a wode ma wa enye If you say what is straight cannot be crook and what is crook cannot be straight, ade achia akwa otiri na enyeye ebebu and na yewo womunso na womunso omukuta the divine holy power of God na ye konkron enye easy for you to know and na anonso no untumi nko okohunu we and na ansa na obenya no na wabre ebini mfatu a yede ma Mose no eba say obia wo obia obeku obema bia ene beka say Mose le wonja won fa nko tunsu anamebwa won ko tunsu na faro ba ko hunu won fa dem brefie but o say faro no wo fi ho nyina won ma ne biribia so ne ho nye de antono ne owo nyina na je say ne etini mu no enya hono ne na mu no na ejuma eso mbeye na nye no na oye no bibia na se bibi shene so no hwe bibi ope bibi o hwe bibi ope bibi sa na meti manti mehu ade bia meso na ko hwe ade we meye ade we bese mehu wo so nyame bese mehu ba bi o nyame wo oh because na pempenso a ba bi ese medu no mendu ye enti Mose kopemu se efedo oko nkrofo benuku no sa de na o sisi we no na ono so wode na wode no ahwe nkwafo no but still na nani engineer wo ye nkwafo no because on here bibia but yes still no na a lack of what he's supposed to do na nkrabia na honhom etini mu se fe de honhom etini mu ebe dan ho de de kire Mose satan na Mose enya first 40 years first 40 years and Mose free Pharaoh fear and to free oko srani so na ma oko to ababa bi no so oko behwe ni ngwan so Jethro enkrofo no so okay sadia krofo mo be no bobo akrofo ni na enti ona ne eti Mose mu ne esuma Mose adwuma wo se Mose meye no control the body of Mose nature of Mose no mo Mose eko adi ngwane kopena afedie o hwe se ejade saa wo wian mu eye dua no debra na afedie Mose yese o ba ko hwe de kuli on se wo Mese bibia mpese me hu nti Mose nso hu nso da bi oboa me hu magic me hu nyama bebre wo Pharaoh fie nti dua o jase no na ense dia mehwe mebe hu anto yeso mo fo se ai Moses na ye mo ase na frede eye no won se ha hwan na efre na onimu no Moses
You nasi pabuana baby a ujirani asase kunku. Remove thy sandals, for where thou stand, the ground is holy. Ansana. Na Mose onukra no stamina. La 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 la. Ya o ina. Obeka wila wanda. That's right. In the time Mose beka sa ina na dia sana dia chi na dia sana dia chi. Kasaninsi. Ansana wi ya na fede. Was many Abraham Yakupon, Isaac Yakupon, Jacob many ya many. And then Mose namu na oti faru fio ko ba nyina o den shonu na many ni amene and then na enti na wo ye wo bia enti the nature, the body of nature is for God. Yes. That is the God of Abraham. Until se fe do be church ni no say na se se asem o kemi nkwana me wa den na be kire se wo na wo suma me e na se ni se o so obi se wa ye se den na ekuta no se be kuta ba tahura be kaba hando aika me se yes adora wo vero kata o ye ba na dani no yense e fe de so wonu to o so wonu to na pomano adani na nkasa. Yes. Afa pomane ura no hu se dan kasa no adane pomana abdinya ena efede obuso okay ekura no me hu yo na efede o ti se spirit dey catch and say me di wunua aro ono so the Mose pe dey jina and the spirit no e dey hu se ni nwan aro na yes onimu ana onimu ono mu na na ono mu na o ti ni mu ana on ti ni mu azeko me ka hu. Now many Abraham na go for Isaac down and said that Mose friend no I can just okay na me and they say me ko no say me dey no say oh yes member me so be here am member on che in the fe de Mose to me friend Yes. na ne bon komo actually Mose so I want ya oye and na Mose so spirit no here Mose dia ko ebiribia oba Mose. This is the true encounter of the Holy Ghost. Who many for you ya or tira nechi wadi ni open ni ompe ena o hia na o kire baabi o ena onu su ni baabi a wo kura nsa na yewo timina o ye moja to da ho na yewo na oni enti no frɛ Mose no kire ni so Mose kase yes enti ukwa abra na beka kire me na baabi o bɛkɔ so beka kire me nkrofo na mo so obi ehun sɛ hunhun bi o ba Mose do odu ho a ofrɛ na ona ne kasa adenti or Mose there, and a Moses here and there. And the Mose and the Spirit are one. What do you mean? No, it means that so be. And they say your spirit without body and the body without spirit. Right. So the body of Moses is for that God of Abraham, Isaac, and Jacob. And this sana obenso namwa ni pedua na hu but oyo obidia. And the nipa no any dia oye honhom. Na sa honhom no nipa fa kesi wo wiasa omo sa honhom bone no ti nipa bebere ya honhom dia na honhom say ye papa say ye bone ye ne ye hu ne ne ati Maybe they say me nim enti oni ma say obejimi ana onjimi najimi enti ni open na be ya na ni open na be say so ni mo to jimi o jimi say ni open na ye o ye enti ho ba chira na ho chira Inti Mose who need ye. Say for the Adriani, they never have Mose. Maybe I name them. And say the all pay the OTA. Then so yo say and me machire maka eye hintase. Right. Enti why na eso so. The OTA me na eso sorry. Ayo. Enti yo nam chese enfa na doctor for ye adwuma. Hospital. Enti Prophet Dr. Abednego Invisible Hospital. To back on there. Baby some years so for ba kukura ba na o te say Yesu ni kasa wo Yesu no kasa na wasa ba Yesu ni wo kasa say e call na so na odwene Yesu si ehwe no ono anesiwa na no ada ni Yesu hey wa ku se na eti no enti yo enipa bebere enti mra Matthew 10:1 mra Yesu Kristo ofre suafo o kyerɛkyerɛ ma wo mutumi wa honhom bɔne so enti yo nipa sɛ honhom ne bɔne na eti nipa ni mu nipa ne o da adefo ono se bɔne fo
What I say? Enti se ye ka sempa ni kire ni wia. Honhom a eti ne so na ede ne ye ne a ono honhom ne pe. Yentu ade honhom nipa no enye se na akopa honhom no ye de wo o sebre won krabia na ewo so a nya okwa asori a ompe unya nhira ompe unya yira ompe ade papa bi enu eba wo che a wo pe ana wo so do ejimisa nkuto na obejimi ni obe nyina enso nani o ma ho so nto enti jese uru hu se hinasi o se fo akwa se Awurade nsa na fa ho to ne so na ono na obeye enti na Awurade yiyen se yen kan kire o se wo ye nipa boni na jitu mo. That's right. Uye nipa boni ne ye wo ba so be obefo a one honhom boni wo so obi a obenya bayi ankasa a ye be se ne nsa oni honhom boni a unya bayi a enye ye. Enti obi o obefo obi a ne honhom atini mu honhom boni enti no ye de bayi ni ade ma no enti otumi nyae no nya so de bayi adwuma pepepe efse oye adwuma na no so ne ho ai de aton mra okumu o se o pra no no so ne ho na ne ho ton no wo no ni wiase but atemu da ne de obekọ gem enna ye pese ye ma abefo ne hu na no na sofo bi sofo the whole Ghana preach say eyi so obetu edura enye ye okwa sorry a o fa Kristo we a obetu edura yi obi chamu a enye ye mse hwani o kire who you are not a pastor. You did not encounter like how Moses, Paul, apostles, they encounter, they see Jesus. We encounter somebody and have somebody. So I'm telling you the truth. What I say? You don't know the thing that we are teaching you the thing, then you are playing with the thing. What I say? Say, you were born in sin. So in sin did my mother conceive me, and you were shaping in iniquity. O bobreni na ye mumoye. And ye wu tu musu bonimu. Wanti musu enfifem or hamfimfuto ye wu nipa tumu. And to sebre ni won krabian iye adia ye wu tumu udi bai. And the nyefe na konya aye honhombonyo ye wu tumu saneti uyo bidia di ne ono pe no de yo enti mu na ye de be ye boso mfini ade ye de ema yesu ye kwese ye kopekura anye ye ena wode ma wo so a okra no empe a untume nje majo what I say ena fe so no wo ma wa adwuma na efe beba ma wode adwuma beba ma wani kai so be so bosom blessing code be ye ko o be catch life denti eduru wuso enti wan ye no mpa a wo mbegu anu ngwa enti wan mpa ba bia fo uti ankose a ebegu awa mo na okodu uti ko se bosom ase a wachi ye enti aban obeburu anu mburu this one ya tumi ahodi a esusin wo mo de no enti biribi wo wiase. This is his minister of Christ and the dispenser of the mysteries of the kingdom of God. And nipa ahohumboniti umu o wiase edoso say woma honhum papa eti. And those many are called but few are chosen. And no friend about baby no pakakrebi pe no power. Fakasina 99.9% are evil spirit possessed people. They have been possessed and they have been obsessed. And spirit be also be juma ohia honam. Ti o ba be show mu. O ti just obeshow mu nti o nse no be show mu just e bia offer oketres o was o wam we na won say munti o na munfa ntumuti. Mra nkokrokra beba Yesu the son of man was asisu no be hu say nkokra ba ne so. Or the shape of animal near there, abuasu, that is the dove. So any spirit, there's a spirit without flesh and flesh without spirit. There's a home baby, this offer biribisu. And the ebu ha Holy Ghost or fire that this dove this and the but the unborn in the Bible also offer a kura any unclean what animals. Mwa where mwa fi mwa bone
so na wodi wura nipa nti bo mu so nipa ne te wa e bia no krament ne jata te ne enso be de na wa ko fan so yire na oyire ne na jata te ne mu a enti na che se abia na mbi jata pe nam no o yawo jata bi ole no o pe bi bia kira wi na wa ko pe no na wo ye na wo ne ni so amen we da misra yo e wo yesu din no right ensem ho bebre but kakra eye yo abusuafo senia motie ye no Prophet Dr. Abednego say on the Invisible Teaching Hospital ano ewo uraku ayensawam na ne kase pa no ewo oto ase na eho na se de odi kan no se bibi ehia eye sunsumu wonamania bra na wo ba de eseti bia no obetimi ahwehwem ayi sans won pese oba akofa sunsumboni ahye omu ana ahye o maame mu ahye o wofa ahye o papa ahye o nuemu dabi nemo no esese ni nyina esimpempen so a yebetimi afaso na daache etimi aboa menewo enti mystery of mysteries no na yedisi nemo no na se ne yebesa ba beto asese ebi hye hopa obeyi nso e de aba sabre de me ma nyina mo ne hwe o